او جا گل دبیجن بوچی افتشته برانبری هدف جاران بری دمک دم پارتیه اونو که جهه هيا بوچی برانبری شارداری و اندام و آلیگر و چوزانم ین اک پارتیه نینه لسر وان پرسین لسر سروریا دادگهان رادو استم و دپرسم جهجا علی بایرام ریوبریه که تیا باروین ترکیه جه باجار شرنا خبا خوره کردستان میوان منه جه علی تبخیراتی کردستان 24 از جه پرسا که جوهری دست بکم که لترکیه پرسا سرکه اوه دادگه لجر کنترولا دست حالاتینه بکرتی دست حالات چه بخوازه دادگه و صبر یاره ددن ایجا پرس اوه گلو پیشی دست حالات آک پارتیه هر دادگه و صابون یانجی بتنه نوکه حوصایه اگر بتنه نوکه حوصایه مثلا به چه وگیره دایا بوچی بتنه نوکه حوصایه بله دما مرو دیرو که ده بر به آواکرنا کماره ده چه هیچ وی روزه حتی وی روزه جه دبینه که دادگه آنجه داراز تدما بیالی نبویه تدما بریارین دادگه آنجه جه کنجکتورا سیاسی کنجکتورا سیاسی نه سر بخواه هر به شکلی که کنجکتورا سیاسی آنجه دسترات زور و فشار لسر بریارین دادگه هات کن آن دارازه دکن دادگه جه به شکلی که بیالی به نرم و قاعده و قرال حقوقی نکنن بریاره خوب نجبر کو اف کمار دماتی آواکرین لسر ترسان لسر فوبیا هاتی آواکرین و تده سلاتا او رینه دایا دادگه هان سر بخوابن به عالی بون آن نرم حقوقی قاعده نابنتوی جهبینن و بوی شکلی دارزاندنه بکن هر وها گلک جاران اپوزیسیون آنجا اندامن وکه سرکشکن مخالفتی به بریارین دادگه هان هاتینه جزا کرن و هاتینه تصفیه کرن سال 1925 شیخ سعید دما او اسیان آنجا او سرهلدان شیخ سعید چبوی پشتیوه تصفیه کرنا هم ایدئولوژیک هم سیاسی لترکیه دست فکر و هر وسا اف بریار جعالیه دادگه هان و هاتن داین یعنی من فشارا دستلات ده دادگه هنجا نکارین بریارین به عالی بدن هر وها رکبر آنجا ام بیجین یه به روژه تهدید آنجا خطرناک پیشبری دستلاتا بیدمیده با عالی محکمه و بریارین محکمه و هاتن تصفیه کرن اب پروبلم نه پروبلما ایرویا و روژه محکمه استقلال دادگه استقلال هاتی آبا کرن و هر کس هاتن جزا کرن سال 1970 ده 71 ده دگمه یعنی اما جداهیه که افرو که دگلبری جداهیه که افرو که دگلبری زدابونا اپراسیونین لدجیلانین سیاسیه گرتنا وانایه گرتنا شاردارایه دست بسردا گرتنا اندام و آلیگرین پارتیین دجبره جداهیه افرو که دگلبری اوه که مثلا دانانا قیومان پیشتر گریدای پرسین سربازی بو بلکی لی افرو که سیاسیه جی افروکه البته گورتنک هیا فرق نبرا و روجا و ایرو ده گلک جه فرق هیا لبلی جبر کچه دم بوریه و رژیم ایدی او ترسین بری گلک سر خواهر باوجه او گیرانی او بار دیروکی گلک رژیم بکاره سر خواهر باوجه گاوین دموکراتیک بونه بکاره باوجه به حیز و به قوت بکاره بتشده باوجه لبلی دیسا از بیجم وکه انسترومانه که روله که یا دارازه هیا داراز بن فشار و بن فشار دستلات ده دستلات چوب خوازه و دکرن هر وقت وکه روله که وکه وظیفه که هاتی بداین هاتی به وظیفه دار کرن و رولا خود رئیسه یعنی نه حقوق آنجا نه نورمن حقوقی جبو محکمه یان یرو درباز نابه او دما بریار یعنی دنیرن رنگ ایدئولوژی باوری ناسنامه کسان و لگور و دارزاندنه دیکن دارزاندنه پولیتیک ده ین سیاسی ده ام بیجین بریارا دستلاتی آنجا کنجکتور و روژه چه بخوازه او محکمه جه او بله لگوری لیکولینو را پرسیان آنکتان دیار دبیتن کو باوریا خلکی برانبری داراز و دادوران پرکیم بویا و دبیجن دادگاه برانبری اپوزیسیون وکه دار زوره جبو بدن کرنه ده تب کارینان آیا هون وینرینا گل چاوا دبینن براستی جی حوصایه؟ بله یعنی اف مافی گل هیا و باوری گلک شکستیه جبر کو
yani her valatiye ki Türkiye dema sistema daxwaza ve sistema demokratik çiye yani pergalek adil hebe ev normu kuralın emci kaideyin hukuki jibo herkesi yeksan ve adil be bircanin herkes ve tişteş daraze fen yani dixwaze jiberku devlete ki gelek behez u kuvvete u khurta enstrümanın devlet bikaran lepejberi gel anje valati de bikar binin zedene lepejberi ve enstrümana da gel yani ne kadar xwe biparize anje tişte bikar gel lepejberi ve kuvvete ve heze biparize nine mixabin dibendiye heye yani aliyen siyasi eğer tur AK Parti'ye de bir tulvedir AK Parti'ye de şaredar bir ye eğer gendeliyek emici iddiayek ya gendeliye cehebe anca iddiayek ya xaraptır cehebe lepersin der hakikaten denayekirin o tu ben sivana parastina hukuk edey le eğer tu diji AK Parti'ye tu emici CHP andem Parti'ye tu siyasete bir ki o faaliyet ente girgen ente bir tamamı siyasi jibinten kriminalize kirin caneten terörize kirin o darazandına ki derbarı tedette kirin kutunu kari hiç biz çiş şeveye ki xwe biparêzî. Ji ber ku dîsa dibêjim. Belê. Hêje Bayram. Em dizanîn Salaheddîn Demirtaş û hejmareke siyasetmedaran ji sala 2016 ve di zîndanê dane. Ev ca dadgeha mafê miroviya Ewropayê û dadgeha destûriya Tirkiya bi taybetî ya Ewropayê çendîn caran biryara azadkirina wî daye û daxwaza ji Tirkiye kiriye ku wî û gelek kesên dî azad bikin. Lê dadgeh yên jêr bi fermana desthilatê biryarê cêbecê nakin. Hûn vê yekê çawa dinirxînin bandûra wê li ser demokrasiyetê li Tirkiyeyê de çi bîtin, dadgeh çawa dikarin guhdarî biryarên dadgehên bilind nekin yani bi rastî jî seyre li hîç welatekî wisa nîne dadgeheke bilind biryarê bide dadgehê li jêr biryarê cêbecê nekin. Belê. Türkiye peymana mafê mirovan ve girêdayî ya Avrupa ve girêdayî yani imza kiriye ev peyman gotiye yani vê peymanê de çi şert û şurût heben çi kural û qayda hatibin dan ez pabend vê peymanê me û ev peyman bixwara mehkemeyeke ji ava kiriye mehkemeyeke navnetewî ava kiriye û biryarên vê mehkemeyê ji ji bo alîgirên vê peymanê girêdayîne pabendiyê dixwaze her wisa li Türkiye em bêjin destura bingehîn maddeya 105 bir de dibêje biryara mehkemeya destura bingehîn bide her aliyê girê dide yani em bêjî îdareyê girê dide mehkemeyan girê dide parlamentoya girê dide û dadgeha jî girê dide digel vê tiştek ku digel vê girêdanê jî îro em dibînin ku biryarên hem mehkemeya Avrupa hem jiya destura bingehîn didin ji aliyê mehkemeyên heremî ve nayên bicihkirin an jî îdare pêşkêl vê tiştgire desthilat pêşkêl vê tiştê digire gava dincî me dubare kir weke enstrûmanekê weke darê zorê weke we behsê kirî ev mehkeme têne bikar anîn û roleke cidda taybet dane va mehkemeyan û ev mehkeme ji dibin tehdîd û metirsiyê dene ji ber ku yê biryarê bicih bîne ew dadwerê vê biryarê bicih bîne an tê ajotin an mehkemeya wî tê gortin an terfî û kariyerê wî tesîr bandorê wê tiştê dike ji ber wê tiştê jî gelek ev vê cesaretê dixwe de nabînin ku yani desthilatê bînin pêşberê xwe dijî desthilatê biryarekê bidin an gavekê bavêjin ji ber ku teminatên mehkemeya û dadweran jî rastî li Tirkiye tune ne yani îro tu biryarekê li dijî konjonktûra siyasî bidî û desthilat vê biryarê nexwaze sibe tu dikarî xwe mehkemeyekê din an cihekê din bibînî. Başa. Hêja Bayram em biçine pirsekê ji van pirsê me behs kirî master. Niha proseya aştiyê heye ku desthilat jêra dibêjîtin Tirkiya bê teror komisyon li Perlemanê Tirkiye hatiye avakirin û karê xwe dike civînê xwe dom dike amadekarî jî têne kirin bu kesên çekên xwe berdane yasa bihêne derê xistin ku azadane vegerine ve Tirkiya Bakurê Kurdistanê. Gelo birawşa nûkeya dadgehan ku dadgeh serbexwenînin cenabê hewe jî dibêjîtin nêzîkatiya desthilatê bu vê pirsê çareseriya vê pirsê çi qas mumkin e? Yani ez dibêjim li vê derê ev weke
پولیتیکای کیا دولت دمش پروسس يعني البت لعالیه دین هنک اختورن دیجی سیاسی هنه و بریارک دوا دانوستاندنه ده بریارک هاتیه استاندن و گاف اف پیواجو تی دوماندن يعني ام بيجي دنگك ان بانگك جي امراليتي حكومت گاوه كتابي جا ان حكومت دولت تشتكي دي بيجي بيرم بيجي PKK خود تصفيه دي كان دست شكي خود برده البت سياست ده ام بيجين هر دم يعني فايده اللي بيشترى يعني فايده دولتي انجما يعني ام بيجي برجوانيين دولتي اللي بيشترن لفي بروسيده تشتات قوي برشاف ابا يعني ام بيجين لفي دريده تشتك نو هي في واجوك نو دس فكريه جبركو ريخستنك يا لدجي تركيا شردك تشلو يك سالان شردك ببريارك كونغري اخويا كومكري و اخوا فسح كريا دست چکان برده و ایدی بریار دایا لدجی ترکیه ت چالاکیان انجه ت شر و شدت بکار نینه البته لپیجبری و مسئله درجه ترکیه مجبوره قابل که باشه از بخواجه چون به کمیسیونا yani نوعاتی آواکرین لپارلمانتوی براستی گلک آلیان باروجه هاتن تبخوجی تدایی هجای بایرام تبخوجی دناوی کمیسیون دایی تگود مفهم نکر از تبلی جوینه که تبلی جوینه که بود جوینا پیش ام وکی یکتیا بارو ترکیه تمام هون وکی یکتیا بارویان آماده بون جوینا بری و تدید ریک ندا کو دایکن کرد بکردی باخون دناوا و کمیسیون دا سروکی کمیسیون رینه دا اما پرسه که پر بنگهین هاته کرن گاوا کو کمیسیونه که هاتی آوا کرن نکاره او روحیت تیدا نبه کو گهداریا زمان 30 میلیون مروان لترکیه بکه چاوا ده دموکراسی و کوی و آشتی پیگ بینه بله يعني اف خالتو بحثيت كي لو درجه هات جنجشي كرن جلك عاليه سروكن بارو يا جاف هات روجوي و امجي مجد دهم دانوستاندن خوين دوالي ده هم جين فرمي ده جماعه بحثات تفتكر و البت كوميسيون يعني تشرشبه يا آواکرنا و کمیسیون جد تنگه يعني كوميسيون وكا ميسيونه كي هلبجارتيه او اصول که پرگاله که بخو آواکریه نخواز لدجی به پرگاله انجو به چرچوه گاوان با بجه هر وسا به دلیل دم زمانی کردی و که وجهانی زمان 40 میلیون 5 میلیون سان وی زمانی داخبن یعنی ریل به بگیرتن آن وکه قدخه بدیتن و پیواجوی ده تستکی صمیتیه هر وسا هر کس مجیو هشو زری هر کرده که ده تشتکی هات درکت پیش گوتنیان دولت نخوازه آنجا هنک عالی هنه نخوازن و مسئله و پروبلم چاره سر بکن و افج راستی نبی بنگه هجبر که کمیسیون اتکاری ریل بر اخافتنا کردی وکه یعنی آزادتر به سربستر بجبر که او کمیسیون با گنگشی گرینا و پروبلم و هاتیه آوا کرن جهر عالیان هر کس هاتیه گودار کنن هر کس هاتیه بخواندن بارو هاتینه سازگین سیویل هاتینه وداره پارتیان سیاسی هاتینه اندامنو هاتینه وداره دایکن شمیه هاتینه وداره دایکن وکه گوتینیه دیاربکر هاتینه وداره لهر کسی گوداری کریه مادام تو تخوازی فکر هر کسی بستینی دوی تو ریز و حرمت بدی زمان او کسی تو تخوازی گوداری بکی تمام هجای علی بایرام ریوبری کتیا باروین ترکیه جشرنخ گلک سپاس